Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi makukhona-ke ividiyo-ke esifakayo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena kwevidiyo ngokushesha uyayibuka kwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu ey'ngena-ke njengamanje kusihlwa kuthiwa-ke abalisa abangabokufika kuthiwa-ke babanjiwe-ke laphana-ke eThekwini bezama-ke ukujova ingane-ke yesikole. Khumbula ukuthi-ke ey'nsukwini ike yatrenda kakhulu-ke indaba ukuthi-ke kunabokufika abajova nayo laphaya, ikakhulukazi ku-West Street laphana-ke eThekwini. Kuthiwa bajova is-either bayokudlwengula okanye bakuphuce nje izinto zakho, then wena-ke usale-ke udakiwe kanjalo kulele, uzothi mawuvuka ungazi nokuthi-ke kwenzakaleni. Kuthiwa-ke babanjiwe khona-ke laphana-ke eThekwini. Khona-ke iclip yevidiyo-ke engiyiphethe engizokuvezela yona njengamanje. Nayi-ke le video le. Amahlangano azobaqeda abantu. Hayi labantu abajova nabo bese bahamba nabo bajova kanjiwe. Bejova ingane esikole manje na. Eke ngazakwethu ngithembe ukuthi-ke ividiyo enizibonele, sithembe ukuthi-ke bazocula bakhiphe nabanye, mhlambe-ke bakhiphe nalapho-ke abathola khona le mijovo le okuyibona-ke abaqeda ngayo izingane, ikakhulukazi iy'ngane-ke ey'funda laphana-ke ey'koleni ey'seduze neTheku. Like ividiyo, usubscribe kuyona-ke i-channel la kwi-Trend TV. Sohlezi sikhona-ke sikulethela-ke indaba ey'trendayo usuku nosuku. Kwamanje asiphinde-ke sihlangabezane kwividiyo elandelayo.